Bema Renensa, Manensa Yenasa, Ayɛka. Mekacha endis for one say. Mumpe boys, no more ghetto upon ghetto. Baby and no, we no boneno, Mumra ho, Namon Chomini Amla. For somebody to be declared a winner, the person should have 50% plus. And by our computation, Dr. Mahmoud Baumia had 91.47%. Sorry, 61.47%. 61.47%. So I was saying, I didn't Adwenepahene so also no more than us this particular video I did, because this time they near bring a part. They near bring some to Moja. All the way can in Japan. Sabi, I'm got to my band a year on Bay on Flag Barra, Addo Manimo. Ken, a more bought a band year who's about me afano. All the way in Japan, Iron and Sasa crab. The way in Japan, all win and sa, Bodges Akramono, while Bokagu, Adentia. Ghana for now, omudo money, ebesi no so say no can no vote. Can Japan him say the way Ghana for as no so there about no afan simple wide every. But na save your back door no and no more Baumia na one kasa no Baumia we dangerous no bia. Baumia na kufuado. Almost one pekasa, omi dangerous. On kan for so a omuti biti can Japan. Abanu do man wiemo. Asaba no to no man wiem. No Caribbean over be so wiem, but Ghana for red a disappointed in Japan because Ghana for the also. You be your dum kind of fat, no can no vote, yes, Sika. Sardin Maunus and answering Ghana for the be a solid a person of the John Dramani Mahama. Say, oh, Mahama afa, oh, Mahama and your campaign, and Kwasia Casa. And what because I send me and Kwasia Casa. Ma endis ni bia ntie sa nkwasiafo no somani asoma omo sa nkrofo no MPP fo no astati emo musika egombotom to beba bonten ne abeka just oh Mahama afa ma John Dramani Mahama anye campaign Mahama won na won relax omo boa because omo no cabinet am omo nti ebeka asami ama endis fo no tirima ya omo de nti sa endis fo tirima ya omo da na Sabio said, Mahama Kwana Beko a campaign. Now we end this in now take Krabi ase, and now to Chrome baby. No one to me answer support to campaign now. A drew a before in Ayase. Just now make a Sabio a end this in Pennyphone say, wow, we are penny piano. Osaka video we are. Shana got to Yura, John Dramani Mahama, and a cuckoo down for no. Sir, Adwenepahene say, Asɛm we number be kan mo taking serious pa. Sa krom campaign no. Ye wo social media no. Ye na ye sa adwuma no. Krom campaign no. Ye sa adwuma no. Ade se ano ese mo focus so. Na nyina de sabio ye support ete akire no. Eye sa enkurase keten no. Always sa sika na mo de ma communicators ni bi. Akota radio station. Akota nsem akota so 1 hour. I go to us airtime no. This time, sa campaign way, and hia. Sa campaign when your person John Dramani Mahama, about Ghana so, then ye freedom back there. Sa communicators from Magota radio station go to airtime, board and danger, and hia. Sa crassiano, young pa man for no money that the boys nano, and a TikTok or Facebook or Instagram or be our social media and powerful. To say, Scano. Who young guy be now you end this in na so oye video a data and auto. That data na auto maniska no go to data. Now for the video and support because adia Adwenepahene Martin say MPP for them say se ano omo ni message bia na omo de bre Ghana for bi mu ti o. Omo ni message bia omo de bre Ghana for adia on person mo ye e tia John Dramani Mahama na say. So mo so bi kasama Mahama no for back door because on person we fa kwan bia so e break sa 8 no na Akufuado e dey record ade Akufuado wa mean no once Akufuado we gina ho say an aka tax adwuma ba akọ ba beye tax e go tia wo say o person of so na sabi Baumia e sa break 8 no aka na adwuma ba akọ sa adwuma we Akufuado
wo ba ye nya de ba de pa na ye life na we boy Akufo-Addo emetra kunya so no wa ba akokora ene wo Akufo-Addo a abrante kro odi 16 years kro Akufo-Addo ehu odi sesa abrante no adentia because asisika ene ye nipa yi this time campaign no mo bi tra ba bi Adwenepahene me kam me sire pi me na me kam no kra point blank mo bi tra ba bi enka so obi dina fu na nam da bi obi asabio okọ na nkurase obi a okoye sa sabio dirty work no woni di obedidi o enti sabi se wonka so obi dina fu campaign we na nam a na me hunu nyansa bi da tirim because yin na pega na ye baga na ye pe ne no obi ntimi nsole fa kom enkoye campaign obi ntimi nsole enfa kom ko na ntenante nkurase nti mpanyimfo na sabio sika o mbotom no mon spread sika says can I be na baumia spread ye na omo tutia e kan Japan no says can I be o na baumia mo spread ye a omo tutia kan Japan because so dey a message na kan Japan against omo na no o hye baumia no mo ni message bia o but dey na omo dey win ye e come the youth no e come the Ghana for no youth no aba menase samen kan che end this mpanyimfo no say mo dia omo age mo atum omo hia Mahama back but the back na Mahama eba no ebe boa Ghana for ni nyina but sabio ese did ba bia ade to de eto ene wo so bi ye video a na ya ndi sniper nyina mun committee mun ko hia mpanfo mun ko hia meeting no na sabio youth no mun twe mun me omomo mun te omanu musam obi ye video a na so re sniper no pena sem a to data ma no o te Ghana abrochira de data to every man to ba Ghana no omo to no sope mumu boys no Ghana nyesa NDC yesi yafa o eni ko se timi ye de ye betra bonte se wo yafa at the end no results no ba on the way later commission ebobo maba on se okawei no akawei also me sorry me say sa no person de ye e 2024 ana ade no so no se NDC fo mo mani amre na se ekodru court wi a Germany ni be say can to forgetting and I say forget it because e ko do court wi a court me ne ko na bra na 7 January edru ni ya de sa sabi oni pa mo wi mama no e na betra so ono ba umia no mpeso wi mu de ma no until this time around no we are NDC ni a enwuma no de enim se mo ya enwuma no ti o enwuma de mo ye se we ye kwan na we ye school we na we ye we na enye na Ghana for ne party o mo nwura nkurase no mo fa mo nyijija eno na sabi Ghana for beje jijie o mu ko Ghana ni ono oto we sa no se baby ko mo de no boys no he me ka cha NDC for no say mo mpe boys no mo nwura ghetto upon ghetto baby en omo no wi no bone no mo nwura ho na mo ntwe mo nyina mla because our boys will come to almost na doso eho ena se bonya vote no mo e afri nya sara se monti asma Adwenepahene e ka na mo koye se o ye de afa wie a donyame be fa se rapture to radio station akotra so akotua airtime e ka bebre no ehu hia this time for this campaign we ehu hia this time there mo to phones my boys no mobile phones and tell boys no what I say no for the videos and chick crowd NDC made them a message sabi se muti ebeboa mo so ebeboa nyina baba ntia na se mo ya aso de dia ene ye Adwenepahene ya de enim se John Dramani Mahama obeba but enye easy sa the son of eba ye nyina ehu betoye no ena me kire wade no mo ebi so so mo so NDC for dem trimu nya de mo ye baumia no omai ade bi se akaka krabia me abeto aba na ometu scale gu mama boys no na girls no omutirime yo de e ho no so omutirime yo nya e yo de se kim omawi abanim because omo no enya aba na sabi e koto 2024 no be kan yo se ya me ani amre ama boys no na girls na so mo benya odomo ama John Dramani Mahama no omo so sabi omo ame a he obi me a o ka asema wonti o ba kom di nipa no a on fi wuta nipa na afa de ode obeba na aba me no at the last part no on no we penasem nka baumia bibia no aka baumia betimi da kwa we ni eye kan Japan because baumia no ni message na kan Japan good message
ba wo do de ye no yes sika kasa ohia enye dini nti NDC for no sika na sabio modi ye campaign no mo fa nko trete radio station for radio station eno de wo because enkurase for no obi okra na wo mie no radio station radio ento so obi o te politics na no ye furo but montiti ekuokuo na monkoko nkurase no ehwo na adwuma ni guo enye kwan na ya anyi ekwan na etan we se dabi meka se kuani no samre koko a wa ye kura fertilizer akronya bi fa nguso tie o kuani na wo so beto aba ma no samre ni koko akati asiso samre na fompo nya skampo fa no what I say samre baby oda krompo ne dan enyunu motum humum ehwo na kana fo na dwuro ba so sama mpanyi obatan so beboa oman no no kran so ntime de medemanu aye de esi yese mpanyifo na kan masem se opanyi dwale wi na nso asabat campaign we nso ne ensa da John Dramani Mahama de otwinimu tan ye de ne betra kunyo se kin na na do wa wi akọ yempe sabio ensakeka bia baumia mfata Ghana kunwa no baumia wo mfata Ghana kunwa no baumia ya leye nya UK no ba hwa no ho wo de mo mfa mo ho mra campaign afa na start ye betwetwe mo nsem e na begu apono so ni apapa mu ketengete na akire Ghana fo no se enya afa na lolo kwan ena we na we yo ye be ka no kra no dato na youth fo no omuhu no omu say yes no kra na endis fo no e de eba what I say esrimfo de omunya nyimu na nkrofo de nyimu pa ntire yi akunwa no osono dwane afiri wo na osono ekosirim de say the same to srim ewurade bolba boy enisrim bolba boy afọ awie etebusu ameda masedini e Adwenepahene aka enkratam kinkon mu share video no na enko achi se de be ya nkunimdie ebeba ama Ghana my peace out Addo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe na wo kwa bote ko trace ka extra man mesraw me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and na wo send so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can tap send amount wo America so Canada there mama $10 to miss now man how oba ho for say enkwa bonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa kwa bonte dem man download this see atena fie mpacho na relax na won se mpie kwa bonte bi mi hu se me kwa bonte mama na ade a em de kroppo ni say first one no su credit card nko ma ene de tap Paul amante mo se dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi dey register SNS for coffee asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo se SNS kan ko Ghana na rate no so kama ye twa ni dia mama mesraw me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye ba de power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me adia for the uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi